Riu andu megwitwo akuria Mugoiri Kiharu Murang'a County. Yes. Marihitwo ciringi 120 kahua na gwa mwaka uyu ri mekurihwo na ciringi 143. Okay, iyo riu ni kilo ya kahua. Ya kahua na gutikire boni. Boni ni cio. Boni marihitwo na 500. Na riu kana mekurihwo na 500 rita riri. Na ugagitwika riu wako he kindu gikenetie murimi ni ku imagine ati king'otore muhuko wake ni ugukorwo riu ukiigua wi mwega. Yes. Na arikorwo ni kuria gwitu mukuruwe-ini undu uria wagire ni kumenya atiriri ithei cia kahua ri ni ciri maundu maingi muno ma kuhithania muno uguo ri twanirira haha rucini ri thaa thita nigetha andu mamenye ati boni ni ndihe na irarihwo na 500 tuga kahua ni karihe na ciringi 143 na ni andu metagwo Gatagwa Farmers kuma Mugoiri Kiharu County. Reke twambiririe gukompea mathogora ma Gatagwa na kuria kungi guothe. Dear esteemed farmer, yes, we want to thank you all for the effort we have put to produce quality coffee. We want to thank you all for your cooperation and patience. Yes. The production last year increased finally. Wow, very good. We have realized the official rate. We released the official rate for cherry, early crop, main crop, and boni. Okay. As follows. Kegwere atire nega sainwa ni chairman gwetwa Irungu. Ni tariki 16 githeti muthenya waira. Muthenya waira. Iragikoriro igikirwo signature. Yes. Na maragitwika riu kahua ni ciringi 143 na yo boni ni ciringi 500. No menyereke gwire. Maundu ni mega muno riu murimi wa kuria Kiharu ri ni ekuigua wega ni ekuigua nice riu ndirauga ciana ni iguthoma mundu ni ekota gwika kaundu arendaga gwika ta imagine atiriri aikete ketike ithabu riu wina kilo cia wina kilo 10,000 wina cia kungiri iriti wagona 143 143 1 2 3 1 2 wina ngiri cia 143 yes imagine wina ngiri cia 143 ngiri 143 eko ni boni na boni na cio aria makoragwo bakirima migunda mirere na 5 ona tuge atiri wina ngiri tuga ni 5 wina 500 ri na wina kilo ngiri ngiri 1 wina macio ita imagine ngiye guteithio korwo wina kagunda kanene korwo wina kilo tangiri no ngikiruta uria magikiwa advance tangiri 10 muthuri githo cia urimi ungikorwo wina 10,000 kilo cia boni ri urwo 5 ri noguo nona riu ukubatara korwo na migunda iria minene nigetha boni ndakwira ugukorwo wina ciringi nuthu milioni ugukorwo wina ciringi 500 moja kwa moja. Anyway, abo tutware kwa mabati nyoka Shesheni hakuhe nawe.